Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Muna-muna ingkatan sa sanglitan iban simpupudjihan pagsukur ibadat tunggal sadja pa Allah subhanahu wa ta'ala salta daran iban pataurun sing kita in salawat iban sin salam natu papanghu natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dahin dito damikian hitukbal namuin pagsarang sukul amuin yari bihayaun kimikita timatainghug dimurungog way nagbati lawol hatiranan sing kita niyo biya sing pagkabiyaksahan in mahuli niya hitukbal ko in sa salam-salaman kaniyo katan halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas dahin dito mga palanggungan na mga pag-agama yari na kita niyo haamuin kahinapusan sing kitab biya sinamuin kaya tagnaan na to kitab pag-iaron ad-durusul muhimma li ammatil ummah kahinapusan niya palihalan sinamuin paghidjatul pag-ayupot hatao miyatay. Nalamod dahin dito kahinapusan amuin kawaon sing kita niyo pangadyan sing kita niyo hakitab amuin laong tabihan palihalan paghidjatul sing kamatay reng ha mga halawman niya pamuong sin Sheikh amuin nagbaktul sing kitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah kahinapusan niya laong nabihan thani ashar amuin palihalan sin paghidjatul hatao miyatay in dahil nga mga kabtangan niya laong niya yusra'u lirrajul ziyaratul kuburi bayna waqtin wa akhar liddu'a lahum wattarahum alaihim wa tadakkuril maut wa ma ba'dahu liqawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zurul kubura fa innaha tudakkirul maut kharrajahu al-imam Muslim fi sahihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zarul qubura an yaqulu assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin. Amma an-nisa falaysa lahunna ziyaratul qubur lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur wa liannahunna yukhsha min ziyaratihinna al-fitnah wa qillatu sabri wa hakadha la yajuzu lahunna ittiba'u al-janaiz ila al-maqbarah lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nahahunna an dhalik. Amma as-salatu ala al-mayyit fil masjid aw fil musalla fahiya mashru'a lirrijali walin nisa jami'an. Hada akhiru ma tayassara jam'u. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Amuy atuin kabtangan sin Sheikh sambil pakahinapusan niya sinamuin kitab yari katu taniyo haalupan sing kita niyo bihayaon. Dahil ha mga kabtangan niya laong niya yusra'u lirrajul ziyaratul quburi bayna waqtin wa akhar. Siyara katu taniyo ha mga kausukan in magbisita pakubul ununo na waktu. Yung tabihan hatawa ununo na waktu katanaman sing kita. Dahil ha mga laong tabihan
syara katu taniusin agama tanyo Islam in magbisita pakubul hariin din nen waktu katanamanta imaksud long niyabihan liddu'a ilahum wattarahum alaihim sabab sin daing ha mga sabab amuin pagbisita ta pakubul ti siyabot niya ini amuin panginduahan ta in tao amuin kyukubulyaon panginduahan ta sila pa Allahu subhanahu wa ta'ala wa tarahum alaihim demikian amuin pangayuan ta sila patuhan in amuin bangmayan sila yampun sin Allahu subhanahu wa ta'ala in kasaan nila iban kia ulungan sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala in pagyanon sin Sheikh de amuin laong tabihan mangindua na bukon amuin mangayo-ngayo kau dua maung pamiatay sa intaw amuin kyukubul yaon bisita mo amuin miatay yaon sila in panginduahan mo pa Allahu subhanahu wa ta'ala sabab in mga sila amuin mamimisita pakubul tatkala in sila maksud nila miyakad sila hasara sabab in pagbisita pakubul ininisyara kato tanyo sin Tuhan na tu Rabbul Alamin iban sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini halawng sara ang kanna in magbisita pakubul amuin laong tabihan di siya magad sin halawm sin sara na asal-asal makabak siya karayawan magpaida siya pagbisita niya pakubul iban sin tao miyamatay kampung lasya niya siyusyo na bisita niya asal-asal makabak sila karayawan paida gamman makabak sila dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala kamudaratan in ginhawa nila iban sin tao amuin miyamatay halawng kubulyaon ma'ruf habiya kato tani buhi bang kita niyo iyan siyara atin niya aun nagsara sin sara yaon nahisiyusiyo in limanggal sin sara labi-labi na sara sin Tuhan na makabak siya kasaan dakula iban ang penalty niya nareng ha mga laong tabihan amuin kabakan paida sin tao amuin laong tabihan magbibisita pakubul muna amuin bang siya makabisita pakubul katumtuman niya in kamatay katumtuman niya in kamatay makatumtum siya in siya kuno waktu kuno masa mabiya da sinamuin bisita niya yaon akan na rin mga laong tabihan sa lagu-lagu paida sin pagbisita pakubul in magpaida amuin mamimisita sa to hadis siyabot sin Sheikh ina amun ha kitab niya yari kato tanyo bihayaon sabda sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurul qubur fa innaha tudakkirukumul akhirah pagpamisita kamo pakubul sabab ikatumtum niyo sin adlaw akhirat susungon sin kamo ang kanna daing ha mga sa lagu-lagu bulan sang si manusia pag ginawabaran niya amuin ikapagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ikalayo niya rin ng maasiyat ikapagtakama niya sin adlaw amuin waktu yaon wayrum buli rapat dumatong da
Aun satu amuin hadis Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapa bil mauti wa'iduna. Mamarahina in kamatay mamulan sangi katu, magpatumtum katu, sin maghinang kita taat, lumayo kita daing haamuin maksiat. Kataan kita ni manusia, maray nakakita na kita niyo sin tao kubul, iban si miyamatay, wayro na nakabalik sambil pabihayaon. Kanin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabot niya hadis yato amuin sabot na to kayo doon mamarahina in kamatay mamulan sangi kato taniyo sing kahalan nato di hadunya. Napanagnaan long tabihan amuin kapaidahan binipit sin tao magbibisita pa kubul amuin mahinang niya ikatumtum sin adlaw akhirat. Nabangin manusia magtumtum na sin adlaw akhirat na wayron sayan dahil nga mga biakato manusia bang siya nakatumtum sin adlaw yaon hindi siya magtakama sin susungon niya. Ikarwa niya mga maas tay manghud sin kami pag-akama in hinang niya yaon dahil nga mga long tabihan sunnat amuin sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam makabak siya karayawan ha pagbisita niya. Ang kanna in pagbisita sin kita niyo mga palanggungan na mo ha pag-akama subay na to paakaron ha atulan. Aun atulan sinamuin pagbisita pakubul. Bangkaw mamisita pakubul hati niya biya na sin agi sin kita niyo katumtum mo sin adlaw akhirat iban sin amuin insyaallah amuin adab atulan hindu kato tanyo sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam masabot na to da insyaallah amuin panginduaan mo siya in tao miya matayaon iban bukon ka ngayo kaniya sin hajat mo sin uno mo siya yung pangayuan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in tao miya matay maghajat siya hata ubuhi bukon tao buhi maghajat hata umiatay sababin sila unwayroon na bugto na in palsug patansin kakahinang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala maripa dunya wayroon na misan sila maguno di mangayo kaampo ng tawa uno wayroon na sa sila in balhajat hamanga sila buhi na bangkitan ni magbisita bukon mahinang sabab amuin hikamudarat sinta umyatay atawa inbiya kato buhi magbibisita kanna subayin pagbisita ta paakaron ta paamuin atulan hindu kato sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipagbisita ta amuin hinang hikamumpaat sin muna biya kato manusia mamimisita iban sin tao amuin miya matay halom sin kubulyaon bisitahon sin kita amuyat to ubus bukon maglatahan doon sin amuin way ag atawa ununo nabihan ang kanareng mga hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurul kubura wala taqulu hujra pagbisita kamo pa kubul bang kamu ritun ha kubul ay kamu maglataway ag ay kamu atinya magbisara simbukun bunnal ay kamu magbisara simbukun marayaw daing ha mga pagbisara paghimumungan simbukun marayaw amo in tao ngayo sin hajat niya pata umiatay amo natoy namun sa lagu-lagu yari na kami bihayaon mga anak apo mo bihay ni pamunggang atinya bangkaw mga dua ato may tay pakaw kanila di pakaw dumayrik pa Allah subhanahu wa ta'ala nga mga sa lagu-lagu hinang amuin do sarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw na ngayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala doon ha labay atinya
lima bay pakureng hakubul yaun hindi nga mga laong tabihan amuin hinang kabidaahan dakula nabangkaw di mayrik mo pa amuin tao miya matay yaun nangayo ko doa mo kanila amun atin hinang atin niya syirik dakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nalawng na sinsyek wa tadakkuril maut wa ma ba'daha amuin makatumtum kau sin kamatay iban sin pagpuas sin kamatay. Sabab in duga ingin amuin hakamatay yaun iban sin puas sin kamatay halom kubul iban sin puas sin amun kakubul sin pagkubul. Na makatumtum kau in pagbisita mo long tabihan pakubul sin kamatay iban puas sin amuin kamatay. Pagpatay mo ikubul na kau pagubusin kubul amunin baas long tabihan adlaw kiamat na dugay-dugay natubihan long ta kahalan nabangin manusia dahing hakamatay niya atin niya nagproblema na wala na long tabihan in kamatay niya bukun siya halawm karayawan na piyakalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala akan na rin di dahing ha mga amuin siyara katu tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin in ataway sin akamatan niyo magbisita pakubul amuin makatumtum kita sin laong tabihan kamatay iban sin puas sin kamatay iban sin pagbisita ta inya magmumpaat in tao amuin laong tabihan na bisita tabang ta miyakat kita hatulan sin pagbisita iban sin amuin mamimisita labi-labi na. Long niyabihan, long nasin syekh li qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam zurul qubur fa innaha tudakkirul maut. Sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagbisita kamu pakubul sabab in pagbisita pakubul yan hikatumtum niyo sin kamatay. Hadis siyabot na to kayo doon hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin niya riwayat Imam Muslim kitab niya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuallimu ashabahu idza zarul qubur an yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Yaitu bait asin syekh pagpuasin hadis amin nasiyabot niya long niya baita niya rin di wa kana sallallahu alaihi wasallam in kaaunan long na sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuallimu ashabahu idza zarul qubur an yaqulu in kaaunan long na sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam paghinduan niya in mga kasahabatan niya bang magbisita pakubul in hipamung nila inini pa mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lapay nang kita niyo unin hipamung ta bang kita magbisita pakubul assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin kasadjahitraan kaniyo katan amuin yan kamu halugal yan kiyukubul dahing mga mu'min iban si muslim wa inna insyaallahu bikum lahikun nang kami ini amu inyari biyayaw nagpapanaw hakumi namurulda kami kaniyo nas'alullaha lana wa lakumul afiyah pangayon namo pa Allahu subhanahu wa ta'ala muna kami iban sing kamu amu inyang kamu kiyukubul yan amu imbang man kita niyo atin niya halawm kasadjahitraanda yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin. Bangman kaya ulungan dasin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kamu na kaunayan iban sing mga kami haulihan. Amuyat tuin kulang labi dahing mga amuin makna sin bang biadiin kita magbisita pakubul. Mang kita makabisita pakubul, amuyat tu sumalam kita, mga amuin, kiyukubul hakubul yaun, dahing mga mu'min, iban sinamuin muslim,
makaian kita naing kami ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murul da kaniyo na murah-murahan bang man isab in kami iban sing kamu at inihalom kasajahteraan iban kia ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kamu yan na kamu miuna iban lapay na kami amuin nyari pa haulihan amuin murul da kaniyo amuin atuin dua sin hindu ka tu taniyo iban hipaghindu sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamanga kasahabatan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amman nisa falaysa lahunna ziyaratul qubur. In agi sin Sheikh Dendi arapun laung nabihan in mga sila kababaihan wayruun na amuin bang sila magbisita pa kubul. Di na sila mamisita pa kubul. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil di nasabot siyabot yung Sheikh kitab niya ini nagsabot siya hadis in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung niya lianat in mga kababaihan amuin magbisita pa kubul. Wali annahunna yukhsha min ziyaratihinna alfitna wa qillatus sabr. Sabab in amuin dahil mga sabab adakala in pagbisita nila pa kubul mahinang sabab fitna iban in kababaihan kulang in kasabar nila. Adakala karukaan maghinang sinamuin bukun hinang atulan makarihila to fitna amoy atuin siyabot lang tabihan. Wa hakada la yajuzu lahunna ittiba'ul janaiz ilal makbara. Damikian lapay ray sabdito lamudna in bukun marayaw di manjari in amuin mag-agad sila mangubul pakubul. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam nahahunna an dhalik. Sabab laong na in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyatu pianglangan niya. Amma salatu alal mayyit adapun laong niya bihan inamuin magsambahayang sumambahayang hatau miyatay fil masjid hamasjid o fil musalla atawakan ha mga musalla atau kabaybayan fahiya masyru'ah inyatu halaw sin hatinya syara lirrijali walin nisa'i jami'an inyatu syara ang mga sila kausukan iban sin mga kababaihan. Ada akhiru ma tayassara jam'u. In kahinapusan kabtangan niya amuna tulong na in kahinapusan simbia amuin natipun niya ang mga amuin nahabuok niya ha kitab niya amunin kitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah. In mahuli niya wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. At niya in kahinapusan niya si malawat siya pa panghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasajjahitraan salawat iban salam kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala kasajjahitraan kaniya Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban nasin iban nasin family niya iban na singkatan amuin kasahabatan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyat tulong tabihan in daing mga amuin kaptangan sin Sheikh apalihalan sinamuin pag ayuput sin taumyatay lamu din amuin maudu sin kita niyo bihayaun amuna tulong tabihan in kahinapusan sin
amuin kitab haupu si Sheikh bin Baz amuin pagnganan ad-durusul muhimma li ammatil ummah. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala amo nato yung kahinapusan niya patubtubon nato na sadya rito. Murah-murahan yampun pangayuan nato dua pa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin tagbaktulan sing kitab yato bi anakan Sheikh bin Baz. Murah-murahan atin niya yampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan siya karayawan sa lagu-lagu piya taas sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat niya adlaw akhirat. Iban murah-murahan yampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kasaan niya lapay na in kita niyo. Iban singkatan ummat muslimin usog iban sin babae lamud na in taum yatay iban sin buhi bangman kita niyo katan yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin parayahun sin Tuhan na Rabbul Alamin in kahalan sin kita niyo dahin di hadunya sambil labi-labi na adlaw gana-gana. Kahinapusan niya bangman in kabuhi sin kita niyo ini papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sinamuin kitab niya yato magmumpa at kato taniyo papagbarakatun sin Tuhan na Rabbul Alamin dahin di naman hakabuhi sin kita niyo mahinang nato palita hikabatok nato paamuin hinang mabuntul hinang amuin dia akan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Iban bangman kita niyo hidayatan da sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hidayat pamangasila biasing kia hidayatan sin Tuhan na Rabbul Alamin nakabatok padaan mabuntul amuna indan biasin dan sin mga sila amuin kanabihan iban sin mga sila suhada iban sin mga sila laong tabihan salihin iban sin laong tabihan au siddiqin. Bangman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pataptapun halawum hidayat niya. Iban bangman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kahinapusan sing kabuhi nato dahin di hadunya manaikod kita niyo halawum kita niyo amuin laong tabihan husnul khatima in kahinapusan nato amuin hinapusan kabuhi sarayaw-rayaw bukuin amuin laong tabihan hinapusan kabuhi hainang mangi sa hainang marayaw pangayon nato atto dua pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in kitab yato magmumpaat kato taniyo dahin di haman hadunya panagnaan labi-labi na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hikabatok nato paamuin pag-ibadat halawum amuin laong tabihan atulan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Iban pataptapun kita niyo sin Tuhan na Rabbul Alamin hahinang marayaw iban nakaikhlas hapagtauhid iban hahinang sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangman kita niyo murah-murahanda papagbarakatun sin Tuhan na Rabbul Alamin in mga waktu sin kita niyo in kahinapusan niya patubtubon namon asadya rin dito bangsaw pa maaw mga kabtangan namo wala imamu inya to kamo sadya bangsaw pa maaw imamu inya to baha taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amuyat to in muhut-muhuton sin kita niyo long tabihan akarun iban sin bawgbukan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.